Injalo bafowethu indaba. Asikhuleni nje sisuke kule inkinga ngoba khona abantu Nkosi yamakhosi engazi ukuthi basonta kanjani. Abamile nje abathi uShembe angenzelwa lutho. Kumanje nje sithenga imoto. Esihlanu le moto esithengayo njengeningizimu. Asisayifihlile manje. Khona abahlehlela emuva kodwa uyathi meqhamuka ngelexus lapha ezongena noma ehamba ngenye yemoto yakithi kuthini kuwena imoto ithengwe kini wena ungazange ukhiphe lutho kodwa la sihlushwa wena usho kakhulu ukuthi uShembe uyingcwele kodwa ngemva uphikisana nayo yonke into enhle yenze uShembe namanje zitheme ingene inkomo lesa inkomo abantwana benkosi imali inkomo eseyilale phansi la ubaba aseyisebenzisile ziyofika ku36 kodwa abantu khona lapho khona bathi imali engake yokwenzana nithi akwenziwe njani bantwana benkosi sisesikhumbuzweni Nkosi yamakhosi somqalo wendlela ukhisimusi ukudla sizama ngazo zonke indlela ukuthi akudliwe kusuka umhlangano ungena uzuphela kodwa khona bangaze baphathe ngishiphilo ukuza kulomsebenzi kodwa mase kudliwa ibona phambili Nkosi yamakhosi ukuthuthuka Nkosi kobuNazaretha nokuthuthuka Nkosi kwalo mhlangano esekuwo kaMashi ulele kakhulu emakholweni iwona khisimusi sawuphiwa asiwenze sokhulisa abantwana benkosi ube muhle kuthi nalabo abanenhliziyo ezilikhuni ngoba thina sazi ukuthi ukuthanda uNyazi kanti ukwenze njani noma ngumemeza ngemlomo noma ukwenza into ezinhle kule moto Nkosi yesihlanu soyithenga siyayifaka ngoSeptember kade indaba seyifihla siveza ubala siyayifaka ngoSeptember AmaMpondo ofuna ukusijoyina kese ngolandela futhi sobe sithenga enye nalabo abasibuza ukuthi ubaba la imoto engaka uzozenzana akukona kwethu lokho njengoba wena kwakhe amabhala engaka wenza ibhala phela liyafana neli akuwona umbuzo Nkosi yamakhosi uthando Nkosi esinalo elokuthi uNyazi malifika ezweni lakithi lujabule kona kuyisifiso sethu ukuthi ubaba noma ilaphi ahlale kahle ajabule singamcini ngeindaba ezibhlungu kube mnandi nje ngeyikhathi zonke ukuthi masiya kubaba siphetheni bafowethu siphathe into ezimnandi kube mnandi nje namanje ke Nkosi yamakhosi kunjalo bengicelela nje Nkosi izwe lakithi ngicelela Nkosi nabashumayeli bakithi khona abanenhliziyo ezilikhuni kandlela ongakazi uyibona kulo msebenzi nje abafake ngisho isenti kodwa bakhona la bakubabaza abafuna ukubabaza abadlula umuntu wonke ngiyasicelela Nkosi yamakhosi ngiyazi Nkosi ukuthi ngelinye ilanga wathi izinto zala ekhaya zenziwa umuntu othandayo kodwa kubhlungu Nkosi ukuthi umuntu ehleli phambi kwabantu kuthi ngoba ngingathandi yena bese ethi ibandla lithandi siyakuthanda Nkosi yamakhosi sizwe lonke laseMampondweni sifisa izinto ezinhle siyazi ukuthi nabanye umhlaba wonke bafisa izinto ezinhle